ما كانش يعرف ان اخواتي قرروا ان هم يقتلوا ابوهم عشان خاطر يورثوه بالحياه. يا حضرة القاضي انا بتمنى انك انت تحكم عليا دلوقتي بالاعدام. هو ده اللي قتل ابويا، اخويا. دخلنا لقيناه نايم على ابويا وبيخنقه، وابويا طلع الروح وايديه في رقبته، وبنساله انت عملت كده ليه؟ قال لنا انا لازم اخلص منه عشان كتب لكم انت واخوك كل حاجه. ساعتها استغربنا، احنا اصلا مش عايزين حاجه، احنا كنا عايزين ابونا بس، احنا عايزين ابونا بس. ولكن استغربنا وقعدنا نساله يا ابني حرام عليك، وقال لنا انا مش هاممني حاجه، انا خلاص كده كده مش هاخد حاجه من الدنيا، فانا كده كده خلصت وخدت حقي. الله يرحمك يا ابويا، الله يرحمك يا ابويا، الله يرحمك يا ابويا. يا حضرة القاضي انا بتمنى انك انت تحكم عليا دلوقتي بالاعدام ارجوك.